Kevin Lingdo sang riang khatsan snem karta nagathan mau kerwat ulayo khur hadu artli kitak maksiar ha kelumpung nyelek kai balatip kum ka 21st National Mountain Bike Championship 2025 kabala long Hamorni Hills ka Jilla Haryana nadu ka arpupra hadu ka laipoi terik leber arhajar arpusan. Kevin ulayo khur yakine ki artli kitak maksiar ha ka Jingakop Cross Country Time Trial bat ha ka Cross Country Olympic katba umeban aibok lang suyam ulayo khor ya katak marupa. Hakani kalumpung Yakob nya cycle ka Meghalaya Cycling Association kalap hak khat sangut ki samla shenrang bat kentai ban lej yashim menta Henry na pedeng kini ki khat sangut arngut ki layo ban khor takma kat ba ki khat arngut ki weipat wat la kim shem yo khor takma Henry ki lala ban penpau pat ya kasap kapong bat ya kajing tebit nya cycle jongki. Nakaliang ka Meghalaya Cycling Association hakashi tarik yayong kala pediang burom yakini kisamla ha ISBT Shillong hakajing don rengkat lang uba lening S bare President ka Meghalaya Cycling Association nalor kinong kit kambat kiwei. Yo elakaya ka National 21st National Championship trong cycling. Ot kujuri ay kule ka Mokoro District Cycling Association ba kadai ka Mukura tiba layalam yang lingba kane kajing lakai sport joki cycling. Te tangkep kini. Aku belajar ya kini atlet di association Facebook. Dan ki atlet kini lakai kawai kadai ka XT ka cross country time trial buat kawai ka XO ka cross country Olympic. Try yang buat yo spekre nomor ba Tenang deh ka kategori kabaret dari try kisna manuan ladang nang trash tom ada ladang adang nang kiu susu ada nang select teringan oleh internasional nandu khalai snap te ingkong isu kuaban nya kai si parang to panyalet kai nya kai ndrei ya kendu ya ki ki profesional tiba nya sikil ai nang ta ki alam tinggi banyak sikil ki alam syaki no competition nang ta la apa sini tong mungba ka jeng alam ki jong namo kurat mat perang Will Bonson Golbatson wait nombor jong ka MDC ada interest pa banyak kai arngut ngamorway na ka youth kategori under 14 na ka sub junior under 16 tangwehi laingut na ka junior under 18 but arngut na ka under 33 but way na ka elite above 33 ayo medal tanga buat meban balik KDH kita nadu songut na penang songut na penang juki yo tangway na kategori jengi nang mangamal way ngapai jadi way ki professional riders di shop hit ianya cycle ba daki khat lak daki ar ne pala kantai ndrei tangai marway ba mo nya cycle ba shila nadu la siapa ngala silvaro na kiwek snow road lada ki molat ki la kaya ka national championship big A dai yayo ki cycle ki ba sanlak ki kayo sponsor ndai try tanga marwai ki badang sa petang ni badang nya du cycle ba tado pangadan kan pai cycle ndai nomor paling ba kata ka cycle ka mo ka yarap subon ni ki atlet pan okay shukman yo hi kajing arab naka MCA Meghalaya Cycling Association ba naka pilot by one track te ka khame bagi boiro number bangi te impoton mo professional coach ban hai kai sa boiro ka khame isbun stay nomor ba stay ro kilaya bundi mo ki professional pansna ka track nang tai kuai ki ya ki wei ki rider ki don ki professional coach mani kai ki te hati ti la kam nang bhaban nya kam subun coach but kawai ro ako ban ong wa last time ako ban ai fresh bun you
Shri CM Konrad Sangma mulai Arab yang apan pengyo ya ketika cycle kadai na kacing Arab yang uki pengyo ketika cycle lepas silak tam lam kacing Arab tu udah try re pengyo Tengah try kapor ni kung ka action ni laju ya keren ni buat jaga Meghalaya State Olympic Association tu the government tu naruh ke bangidon kamtam kumi ni ke sport jong ini kadai bani kong kadai equipments te kumba ong Kevin flyers mo mene be ong ba kani ka cycle be yo amentaru dai ke ba UI UCM mo last year dari tagador silang de ba tagi atlet ki banyak cycle site sipo bagi ya compete ni national level ni ki professional cycle inyo lak pala te kata kadai gawai ke bangi na kalian ka action dai kerpat na kajing yarap ong government kin ai ngi equipments an kabar kadai coaching no coaching kumbang ong baru kiyo professional coaching dari kini imdan ni sia coach mengi prakana kini kuntai tengkat kabangi hina ka action ni dan pisang ni sukat coach napo Manipur ni tai unwan nimla ban sponsor uru bonski hinrai tang kandit sngi lesi tang alai sngi banwan man ai coaching ni kini batai namar kumbang itip iya ka sports haka ai ba kum ka cycle kani ka tai de ka ton kam bhaga ka sport science bagi ong lu ndai atang ka strength dipiton ki teknik an piton kam ki equipments pe nakaliang jongi ka action ke kata bangi kwa ka de kata an kumbang ala jubatai ba ka MTB de ke bangi don kam ni don kam kita ki stadium gini kita ingi hangno ki kena jongi ki la ban practice kalong fit ya ka met ka pat jongi no bangi de gire ulum dan re padang yo ajing rap kalian ki equipments yo ajing rap kalian coaching kata kala de ka kalat ka balik se kini ki atlet jongi khamtam Kevin phila ban ini ba inde tang monong national level punjob ki kibil ti yu ba un poi hapo ka Asian Games kibil ti yu un poi wat haka Olympic group karta kadang sya muntau nong sudah khasan snem nata kadang sya ba tengah karpat na kalian jongi na kalian sorka mo try bakin pet dem yang tang itai lain jongi sya